Ni ke zaman mangkin mangkana mangkin ni ke melarat si tiap fujuk engki na bangki. Engki na bangki. Mun lambak ni ke kempang teti fujuk. Banyak lambak fujuk ni. Keng adu kau lambak teti fujuk. Tak usah keng adu kau lambak. Andi bini nak kikir tok lambak ni ke teti fujuk. Makanya Imam Ghazali adabu as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar dari lesan orang bini termasuk cobaan orang wali. Lambak ni ke orang andi bini kikir tok pas selake tak alaban wali bu. Makanya teh mun sampean andi bini kikir tok man paeman teh. Wali sampean ku leku. Satu nantana wali murid lekang ki. Ki jelas makanya nyaman aku tu. Beda wali bah gratis teh. Kila biasa selakek ngucap tolong kecap sebini tolong jus tambu sekali aja. Cek terus kadang selakek keruatannya rokok dek narik sebini senyampit mulai duhur sampai maurib tak marah. Dan merokok oleh tak masih dinak dia dah eko. Injak senyampit, injak kakek cek dengan rokok dia katanya kikang. Kongkok mun ngincam ku teman ngincaman rokok, ngincam kalau ngincam korek. Kekeren nak mana tanya ring bini bini kita repot katek kurang para kora kita arah kora. Bakomba kita abakomba di masih kita siapa di masih kita an. Ring laki kalau mikir colong ngetok tak ngokos kakek rokok surya kan belum belas sebu je pun kebeli cukup bini kalau colong kakek maki budun kakek terus sekia kak. Ki tambah ring bini edep porje kak maki dak pandek kalau ke timur ke barat gede aja pada ben ke Sumenep mun pelancong saya ngak cong mun malam Jumat mun beda tamoy tuli pa keluar aing pala aing seleko eman maki saya ening beki ya kok cak gelak seleko aja kopi fi saya ening riya re mun seleko tak ada maki saya ening minum orang kita pucuk seleko orang ngapi datu re pucuk toju dia cambi ngocak pada ban sepeda jalan buk perlu bensin darinya menarikan sepeda parkir aja pas saya parkir kenal pedang ngokos tak buambu begul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu al-ayah. Wa qala aydan warattilil qur'ana tartila sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus guru badan kaula sareng guru ajunan Semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Husnan beserta seluruh keluarga besar Epon selaku pemangku Pondok Pesantren Al-Madaniyah, sangat abdina amul ja'aki, sangat abdina ta'zimi. Tak kalib ajunan Semulja Kiai Haji Muhammad Waqid Abdullah juga sangat abdina amul ja'aki. Ajunan Semulja Kiai Haji Abdul Ghaffar juga sangat abdina amul ja'aki. Ajunan Semulja Kiai Haji Ali Rahbini terjukan tak kalib ajunan Semulja Kiai Haji Zainal, Kiai Haji Gusdur juga beten kaula ta'zimi. Terjukan tak kalib guru beten kaula juga senior beten kaula di bawah naungan lembaga pendidikan Islam di Bangkalan, yaitu Bapak Lutfandi, Magister Pendidikan, juga saya hormati dan saya banggakan. Dan juga beliau Kiai Haji Hasan, Kiai Supriyanto, benda setuju kiai selain nyuun seporah tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula tak uning asmaipun. Tapi meskipun beten kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh, secara khusus pemangku desa setempat, secara khusus kepala desa Desok beserta seluruh jajaran-jajaran desa Ipon.
Seteja wali santriwan, wali santriwati, hadirin dan hadirat saya muljaki Allah. Alhamdulillah kalaban rahmat taufik hidayah maunah seinsyaallah kalaban ridha Allah kaula ajunan kesempatan melemangkan bisa hadir areng-sareng dalam dua acara sekaligus. Pertama zikra maulidin nabi, nomor dua selamatan khutmil Quran. Semoga dari kedua nekak dinto beten kaula panjenengan kenging pertolongan sehingga pagi akhirat kaula panjenengan teti orang seselamat. Allahumma salawat dan salam muga teh pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dimba Gusti Kanjeng Nabi kak dinto apek ta kaula ajunan dari alam peteng eki beka alam terak minaz zulumati ilan nur. Saya maksud peteng ni ke beni polan tada PLN lambe punten. Peteng saya maksud peteng fuduh, terak saya maksud terang ilmu. Sehingga kelaban ilmu kaula ajunan bisa apitaaki antara sehak ben sebatil, antara saya ben setak saya. Para bapak, para ibu saya muljaki Allah. Setiap acara molotan beten kaula mengawali anapa kaula panjenengan mi cek putona amoloten. Cek moloten ni kebiayaan raja. Mungkin apa ki? Lakona nyiksa. Kula ben sampean ki hadir bareng-bareng paringi berkat apa napa kula ben sampean mi amoloten. Sepertama separlo kau ningin moloten ka idharus surur nampaaki kabungaan kaula panjenengan atas kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Seka dimah ketika orang angapuna de lahir Gusti Kanjeng Nabi napa napole kula ben sampean orang Islam paman Kanjeng Nabi kafir seh jamin masuk neraka seanyama Abu Lahab sekancaan ben Abu Jengkel rawa kasah ben malam Senin paringan seksana neraka bede saat buaki paprei anapa sebab margenah Abu Lahab ni kapunga ketika Kanjeng Nabi lahir sebunga keng polan lake seksana prei napa boleh kula ben sampian Islam sebunga beni marga lake eng mantar kula ben sampian teti orang seekib sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak swargana Allah. Amin Allahumma. Mun ngandalaki amal kula ben sampian saya masuk swarga ni ke jauh. Tore mungkin dapat dak koro-koran ki. Nabi Adam ni ka rasul, salah rasul nabi eka bayi Allah bada dalam swarga. Ala ko kesalahan saya kesalahan ini kalau sampai dosa nih kebi Allah dari swarga keluar dari swarga keluar ke dunia kula ben sampian beda itunya dosana banyak masuk ke swarga mun pikir ben akal maki sampai kiamat kurang 2 hari tak kira masuk kula ben sampian nggih keng mun beda sengi bebudian pasera Gusti Kanjeng Nabi kula ben sampian tinggal maki amal sakoni kula ben sampian tinggal makilah umur panda keng mun bi Kanjeng Nabi ekibah kula ben sampian bekal selamat teh kula ben sampian ngibah sepeda blong salah ngibah sepeda blong ki nyekep todi entar ka Surabaya mun mangkat bi tibian kan sampang baya beli orang ngetok keng mun sing ngibah Kapolres Mekasen Kapolres Sampang Kapolres Bangkalan tak kira nyetup sampian maki ngibah sepeda blong beni takok ka sampian takok ka Kapolres sing awal roh. Sani kecukan kaula ben sampian bingkengan akhirat ketika di arah mahsyar banyak kekeliruan banyak dosa keng mun eki babi Gusti Kanjeng Nabi kula ben sampian bekal masuk surga. Allahumma mantar masuk surga kabeh buk mantar ki Kanjeng Nabi teh nomor 2 kula ben sampian Al-Qur'an karena 2 nikah pada abdi syafaat Rasulullah itu memberikan syafaat seperti halnya Al-Quran memberikan pertolongan. Makanya Kanjeng Nabi adabu iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ring daso baca Quran nih karena Quran ini kebekal nolongi kula ben sampeyan jari kiamat nolongi saya Quran orang si ahli maca. Alhamdulillah ikan tuh epon lestari hatam sampai selamatin karena muni bengkalan mangkene ke orang tak pati oso mengaji Quran mun lambe 20 tahun si kapongkor orang ini ngaji Quran kabeh maurib masuk kalangker mun tak tega isa tak oleh turun napa saya baca Quran padahal lampu lambe kita ada ngakui omplong ngakui eting mangkana mun ngaji lambe nunduk kocapotena celeng bi kok sakantun
Ken ngaji lambek nih kan kina bangki. Pak bapak nih. Ya sinapal kapi. Keng mun reng lambek nih kemun ngaji biasa nak orang anganga muni bengkalan watuane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Korang anganga. Nika saya madura. Mun saya surba aja talempas anganga gelu. Wajah kalu lilaki kan tata. Salah lagi ya ji ya. Pada kelerok akhirah metode Imam Hafiz Imam Asim bahwa orang ngaji ni kasi bener dukiriki dan ni kasi ibal aki bi kulaban bi sampian hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Lepas ni boleh bi pondok pesantren, boleh bi kiai ngaji na pastep mun mangken cak kutu anak saya ngaji teh cak dengan embuk muni bengkalan tak ngaji buk cak mari maurib assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ni bawang merah bawang putih mulai nyampit diamper iya pu karya bayu na keluar eko ada itu na akhiru kune los bengkalan muni kan tu kan belambek saya ada gitu. Keng bi Allah manter pale burang ngaji Al-Qur'an amin Allahumma mangkana senga anak kula ben sampean okorne Qur'an ni kate kula ben sampean mun andi oning maca Al-Qur'an tak usah saya teh ki odik le seneng ki napa ki anak ni kebuana ate mangkana tada kebungan selebih bunga etempeng nak potoh ben tada kasosaan selebih sosak tempeng nak potoh engki mun sampean anang pas hatam khutmil Qur'an seneng tak seneng sampean tak usah keng hatam Quran mundeng tua aja andi anak menang lomba juara tung haram seatoran seminggu tak marim bu entar ke Cilojo alhamdulillah tang anak juara tung kado entar ke Cilau tang anak juara tung ki beri malam entar nemu di anak entar ke Jubara alhamdulillah kok lambat tak ada lomba keng tang anak juara tung tatang ke sengi di ngaki teh belenget tak betah tatang gajah habis ke Kiai Husnan engki Kiai anang bunga nu king lakar menang lomba ungku engki juara tungungku engki lomba napa Kiai lomba ngakan kerupuk jauh manja anak bu engki napa engki anak sampian bulan Ramadan marena terawih nengi compok sambih curungoncur ya ada ngelabeng muka kanceng bah pai kepai kau tengah kan tok separuh itu rodampon saya nggak mun sampean muka kelam pijak nengi luar ki terus kadang ipai ngampo ki alaben siapa muka kelam pi luar rabuk iya jala kerok siapa com saya ngabes saya kok benih masalah urusan kerok tenyeng buk urusan nasi ngabes benih mahrum sampian paham engki ben boleh cepon kitab i'anah likulli sakitatin fil hayyi laqitatun wa kullu kasidatin yauman laha zaukun setiap burung geger beda senemuh ben setiap burung bekas beda pasarah cek tengen dengan ki polan sekero polan mun setenyeng tada maka sekero peratu paham engki ya tak yang lancang lah saja baik lu sampian toju ia ada compok keng anak ngaji masjid bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mbak di kandang keluar siapa ngaji jecong anang kak misnari bah oh kompo ya mang pujaden make mbak namun tukang ngaji capok engki napa engki coba ngicok HP sekolah di mana jecong saya ngicok jeko ku tak kiai ni saya capok mangkana ke kiai cang gelak ke semun tak keliru bani oleh barokah oleh bela te kiai mun kus bagus reng sepona saya capok keng mun cuba kiai ni saya perek ki napa engki salah kiai ni ketor kadang lebri rat malarat ya Allah saya ngajari alif sampai iya saya tero apa malarat da iya lek saya sekolah saya ajar ngaji saya mangkata tak mandi gelu bau nah lebur ki abu 4 telok petok ngus mengus kiai kapang tokang pahe pangalle ke ponduk egente al ing malarat pole mangkana guru tolang cang gelak saya ngak gula ben sampean terkadang saya kening balan benibi kiai ponduk bi kiai sebede pong kampung ni engki dah apa napa sebab gula sekalian teman yang jangan pidato nang daerah Banyuates
Asareng kelaban As-Sayyid Hasan Muhammad Nasad dari Madinah, pengarang kitab Takriratus Sadidah. Beliau ni ke acara maka ada ngekui bahasa Arab, apol dia ada ke budi, kula pah acara marina. Dia ada sampai ke budi dia kula cak matura kapi. Minta dengan tak tahu sih cak Arab apa. Kula ngabala. Sampian mun bada kiai sedari jauh saya ngak hormat. Mun bada kiai sedari man kak diman hormat. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kiai dari Kak Dimak Saus mun beda itu sekantoh saya nggak hormat king saya nggak sampian saya hormat ke kiai si dari jauh terkadang saya asal menah ke kiai si dari jauh sokona guru saya kanto itu lencet baik ini bergerebek benih tahu le ngormat ke kiai si dari jauh engkin apa engki hormat king sampian ngormat ke kiai si dari jauh jak sampai kurang ngajar ke kiai si dari Kak Dintuan makanya terkadang gule jangan jangan itu teman kaman ampo tersinggung terkadang gule ke ampo beri aku aja kiai sekitar beri aku kene gule ampo tak nginum biasa mun kiai guru ni keten tak kira apa tak kira masalah teh keng takut Allah subhanahu wa ta'ala saya tak terima jangan gelak ruah kapan munduk pah alim terkadang kapan mulai kiai kampungan pah ada bener sekali pah salah kapi mungkin apa mungkin makanya lambak ni kau teman beda situng cerita sebelum lanjut lagi kan kehalusan bersama bahas guru galuh pada situ ngoreng nikah ngaji langgaran senikah ngaji salah setengah ngaji Quran pah ngalle muntuk ke pondok pesantren raja saampun ngalle ke pondok pan pleman pah sombong sampai guru kampung sebeda itu sanika pah kolopai akhirnya pah ngucap siapa saya tanya setia mun masalah ilmu tanya kang kok guru na pah kolopai cak beda guru tolang ngak pulan mangken tak uning ngaji pulan nikah si uning i'anatut talibin fathul qarib pah sombong padahal sampean ni kata kira oning Fathul Qarib dan Fathul Wahab mun tak libat lip alifan kelu akhir apa ngetes ketika along kolong situng bah beda tanya gula tanya kiai tori tanya aki atanya apa dan gula terwatanya Quran ni kebeda surat nyamana surah An-Naml ongki An-Naml ni artinya bilis kenapa saya tanya aki nah cepon Nabi Sulaiman surat nikah bisa ada bu keleban bilis ongkuan engki ongkuan termasuk mukjizat Nabi Sulaiman bisa adakan dekalaban bilis kula keng tero ni ngakiai bilis adakan deben Nabi Sulaiman ni ke bilis sebilis laki napa bini pahangangah saya ngaku alim saya ngaku hebat guru ni saya kalau pajah ternyata kalau kek bini bilis tak tahu tak mun koceng teketeng cetak kamu nak lupuk laki mun ngeneng bini mun bilis pada remah pah susah pah ngocak ke sebebe tak langkung jawab pagi kiai pas saya sampian pas sebebe ngabala kula nyaman Nu'man bin Sabit kula biasa panggil bi orang al-Imam Abu Hanifah saya tanya sebebe ternyata Imam Abu Hanifah saya atas sombong nikah termasuk saya sombongnya salah situ ngaguru nah Imam Abu Hanifah mira saya atas semua na todus tak langkung kiai jawab pagi dan kula tak oning ni kebilis laki na bini pah jawab sareng kiai nah bilis nikah bini mangkana sampean mun tak uning laki bining bilis cek bong sombong mi pangki jak bini ki iya ki Allah seadabu dalam Al-Qur'an hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun cek saking laki Allah adabu qala namlun le tak perkara ningkek ni kana kunah ing joman mun le kadung tak kelero tak mangkana manusia ni kah tak oleh sombong wa ma utitum minal ilmi illa qalila manusia di Allah every ilmu cuma sakoni pelak lako bangunan tak kira tahu main ebal pelak main ebal muna gebay rojek kia tak kira tahu kapi manusia ni kan kina bangki makanya saya ingat ilmu ni kabarokan lebar dari guru anak pamun lambak ni kami timan tibuk arah paling lambak ni katemi tetibujuk kuna teman kauncengan daerah Bangkalan eko puren ni ke pujung Pak Polo Belu kuna mikir lambak ni ke orang ni kerang-rang mun Pak Polo Belu pujuk kapi berarti setisah teti pujuk kapi seteh teti pujuk percis benda sore mateh teti jerengkong mateh pada makai Bangkalan cak lambak ni ke orang kita apa beni kitab i anak beni Fathul Qarib beni napa kita paling lambak kiai pala cangkiai suruh mangkat mun lambak je mangkat tak bahas bener napa salah enten tak mun mangken mun dicompok gula mun ditanya aki magala ko cak kiai lain artena pilihan presiden bi gula tanya aki kaki presiden milih siapa kak engkau je cong mun presiden je apa cangkiai cong pala cangkiai merah kok merah cangkiai biru kok biru maksud tak kak ya semerah ketan sebiru semerah atosan sebiru ketan
artinya ada remah makin lagi kiai mun tak ada pesen tak itu roah mungkin apa ki bengkalan menekan tu kan jelas pada kalau tak ajak ngucak gula keng bi Allah menteri peselamatan Allahumma mun kaget milih siapa pemimpin je milih wo apa wiwi nyampit pemimpin je cong milih bersih nak bersih ate nate benih cong bersih tak korupsi enjak bersih ndak remah ya beres je ben bersih cong ni ke zaman mangkin ni ke melarat si tiap fuju engki na bangki mun lambak ni ke gempang teti fuju banyak lambak fuju ni keng adu kau lambak teti fuju tak usah keng adu kau lambak andi bini nak kikir tok lambak ni ke teti fuju makanya Imam Ghazali adabu as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya sabar dari lesan orang bini termasuk cobaan orang wali lambak ni ke orang andi bini kikir tok pas selake tak alaban wali bu makanya teh mun sampean andi bini kikir tok man paiman teh wali sampean ku leku satenan-tena wali murid lekang ki jelas makanya nyaman aku tuh beda wali bah gratis teh ki lah biasa selake ngucak telo kecap sebini telo jus tambu sekali je cek terus kadang selake keruatannya rokok rek narik sebini senyapit mulai duhur sampai maurib tak mare dan merokok oleh tak masih dinak dia dah eko njak senyampit njak kakek cak dengan rokok dia katanya kikang kongkok mengincam ku teman ngincaman rokok encang kalau ngincam korek kekeren nak mana tanya ring bini yang tak repot kate kurang para kita arah kora bakomba kita abakomba di masih siapa di masih an ring laki kalau mikir colong ngetok tak ngokos kakek rokok surya kan belum belas sebu cuma kebeli cukup benih kalau colong kakek maki budun kakek terus sekia kae ki tambah ring bini eda por je kak maki dak pandek kalau ke timur ke barat gede aja pada ben ke Sumenep pun pelancong cek karuatannya rokok depak ke Sumenep bengkalan bi mun kantu gula ngabasa kimuana macam saraan ki cak bagi situ gula ngabasa ki selaki ada selempo sekali me lembu pegel bagi laku tahan aja aja maurib kita beres tempung boleh terus keseng malam aja kapan ditulit teh hadap timur melkot teh ditulit boleh napang selaki pah ger-geran mula napang daripada remak selaki pah ngocak daripada napang tanggung abini berekai bae lah mangkana gule compok kan ibini ni mun mun la gula ngocak malai kan ibini pah ni bini macam ala benah gula ambu tak nero sakit boleh leku boleh macam ala benah boleh ambu gula arapa mun terus sakit rogi ke dik datang pengajian tu mun kuliah tak lanya lah tak atokar lama kala gedik gampang tinggal tanya le ingit arapa ka mun ingit ya kacong ngiding tahu apa nih kayak dengan gelak ke gelak minta berkat dan berkakan Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad engki keng sanika buki orang nikah muntroan di anak saya nikah sekutu saya keada ni kering sepo dua ni kada kutu saya sering saya nyatakan mun orang besok teroan di anak ahli maca Al-Quran maka sampian cek banyak nyoro maca Quran ke anak tapi banyak ngaji Quran ya deng anak ini paling penting buk mun teroan di anak ahli apa jeng sunat cek nyoro apa jeng sunat ke anak tapi apa banyak apa jeng sunat ya deng anak ni kebeda buk anak ni kebeda lagi ini aing ngakuan saya kebai penyanderna HP ni aing ngakuan ni kesenapaikan tu hargana 2.000 kula tanya nih kejual 2.000 larang napa muda larang buk compok kula ben sampian saember 500 ada yang meleh teman mikir sampian sebab jual 500 haram tak ada yang meleh nih kamu nih pengen sebab abi berempat angkuan anak apa nih kami larang nih keselarang beni aing bedenah polan genteng mun tak para jajah aing atau tak ke plastik bedena buang pah jual bedi plastik mun paju 500 gula nyumbang 100.000 kencak nguti kapi atau kok paju banyak ngomong tangga gula dulu artinya ketinapa anak nih kebekal saya tak saya nih kau orang sepo
Mangkana mun lambe, mungkin kan sekolahan SD tangki. SD kan ajar A B C D C kan senika mungkin. Mun lambe sebelum SD kan SR. Insyaallah ke husnan ni kan nyapo atau kiai sepo selain. Mun lambe ni ke SR, beni ABC, hana caraka data sawala mun anak langka bapak saya salah. Artinya ketina apa? Saya anak potok nikah sangat tentuaki sareng orang sepo. Paham? Jelas? Mun sampian ring sepo lah saya. Ring sepo laki ahli ngaji, ring sepo bini ahli ngaji. Anak make budua bi orang pakun yang ku bagus nih kata. Keng mun sampian ring sepo tak saya. Anak make lapelaga orang curiga, mungkin apa mungkin? Bodering sepoi bengkalan nikah embung tak saya epang tak saya anang ibu mun pah bagus bini pah beda orang mak mesemak datang ke alarang kapi kaki mak mesemak ke anang anu cong anak apa kaki tak tering tuan ya punten anang saya cong kaki tak kertering tuan cong kayak caring desok lambak roh kelentang jibuan merongki palaring tuan ngelantang maki budung tengkih padahal anang saya keng pelan ring sepoi tak saya orang curiga ingin apa ki makin pah belik bengkalan beda situng kiai selangke kiai bagus sebini nyai bagus ahli ngaji ahli abajeng anak si tak saya anak ini kan terkata tangkeh nemu kacenah roman pentong besar buton buan rabes kapi tatang ke ku beda bengal gigir anak apa pulan putrane kiai putrane nyai pah ngucak senika beda apa ya lo rahar kana paling keng beda musibah situ nyampit torot cek li kulit torot helap je helap benih helap masyarakat teh keng polan ring sepona orang takok Allah ring sepola keng bagus ring sepo bining saya anak makita saya kiar bagus di sareng ring lain paham ketina pacaran ring sepo sampian pebanyak nyontuaki kasayan insyaallah putran sampian bekal saya bengkalan ada salah satu ulama namanya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Syekhona Khalil ni katoman cabi siring sepo bini kalaben anak entar matur kiai beda penapa buk anak kula ni kekupah endek ngakan nasi ngakan kula pasir tok nyuun barokah dik sampian Syekhona Khalil pah debu peleman gelubuki saminggu aki satu deteng kak kan topole sampian anang kiba sampun naginging seminggu akhirnya embu ni kantar ben anak Syekhona Khalil pah tanya cong kake pakun ngakan kula pos pasir engki kiai ken setia ambu cong ya peleman anak bendeng sepo kalau ben idin Allah anak ni kapah tak endek ngakan kula pah terus ngakan nasi embung ni kegeton luar biasa mal amalan napa saya baca Syekhona Khalil cak bin kok itu kol benar tak ambu kiri pen bekto pakun tak beres Syekhona Khalil karo adabu ambu cong ya anak ni langsung ambu napa sebita ambu ni kacabis boleh ke Syekhona Khalil matur kiai malam-malam panapa saya baca panjenengan anak kula ni kebi kula tokol mari kiri benar pakun tak be sampian cuma adabu ambu cong ya mik langsung ngatoro Syekhona Khalil mi sembah adabu benih malamalan buk keng kula sebelum nyoro kula ni kang ngelako ka ada mangkana ki satu seadaan kala abi kula iromole kula ki nginom ete ni kebeda kula nah kula ki ngakan kudu ban kocor ban kudu ni ke manis teti selama seminggu kula apasah dari nis manis nyaka dari kula pasir mangkana ketika ngocak kapotran sampian mantih polan sebelum ngocak kula ngelako ka ada nah ini ke Syekhona Khalil sani kecukan kanjeng Nabi ana awwal wajibim ma amartukum bih sengko orang sing ngelako keada apa saya perintahki ke Gusti kanjeng Nabi penting aki ben kuda ben sampian anak dek nare niku TV pah kikir pak di luar neng kaki jah ki ngudi TV makan sa sekolah gerjelenggeran bikin nama tanah makan sekolah pada nak remut je kok pahe kala pah pang napang niku TV anang tak bagi ki ngepang pah gente ya anak centak kok jege keng sambil jege sambil agrunggung ben TV bikin nama tanah gerjelenggeran ku TV apa sebab terkadang gula ben sampian nyoro ke anak sementara gula ben sampian ngelaku sik sorwaki ngaji kena murid kakek pak bengkok ada blok cong harus randing tua mantap tapi akhir anak ni ke akhir tua amin jawaban tua tak usah ngaji tapi mun anak ni gak terus ahli ngaji ceknya banyak nyoro ngaji tapi pa banyak ngaji ya ada enak po lambat ni kau somreng ngaji teh 20 tahun yang lalu tahun sangat kula kebetulan kelahiran tahun 90 jadi makin umur 13 tahun kula teh harap pagakilek kula benih keng bulan ki umur ngudah kula ku ki renjang ki nole cekon kula
tahun sangat-sangat biasa ngaji reng sepo ni kebiasa ngaji rok langker keng lagu na lagu sandur lambat lagu kecung maklum reng tua walladzina idza falu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah keng ngaji buk reng lambat nika abu cak kormo korlak salah aki make lagu ngak nika manti buk reng sepo lambat reng po sepo je make la dikir salah cak cocok kalau reng lambat make la dikir ke tanggi ate na loros ke kiai asampung ka guru kitab bening muka kitab ka guru pada canggih kebere sing ajak cocok reng po sepo make lagu sandur cak cocok make dikir salah imam apa sih ilahi rabbi anta maulana subhanallah kiri ngaki watuana banlos subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah alhamdulillah ya karim ala kulli ni'mah wa ni'matil islami wal iman Allahu akbar lober imam tahlil pasih astaghfirullah li wa liwalidayya astaghfirullah li wa liwalidayya cang bamba astaghfirullah li balidayya astaghfirullah torot cak cokocoh angkatan selamat jebuk melomur belum kalau ke atas dia makin lemah cetak pasti torot angkatan selamat cang kiai gelek HP tak andi WA tak tahu Facebook tak tahu HP tak neku kelebu na terpesen matos ya ba bantuan ba ke kakek ba bantuan dari siapa deh cong ada bantuan dari corona ba alhamdulillah itu aki naman terlancang umur corona aja ya alhamdulillah PSBB mari makin PSBB boleh diberi corona lah mari makin anyar boleh sampai Januari tanggi saking dari buduna zaman tahun sangat-sangat ku lagi kene sing aku burung sok je karo sape teh takut tempo nak sakak rongak karena burung soan alhamdulillah makin tukang ceramah burung soan dia enjak itu mobil sape ngarai sorak tompes mata na conge ko kadekan lambang ko burung soan tangak jarasan ko makin sampang ni mekasen sampang mun sampai tak ngangkui masker terus seket bi kula mobil sedia dua untuk kula untuk supir mun lama jadi saya kelampian ko ni ngagelajar na kintuli pasang deh kula ngangkui masker supir ngangkui masker paneto lebi kula le bure ngak ngaceni sapi asaka ari saking dari budun aja ki saya nggak potra gula ben sampian arep pernah pangaci orang kau seponi ketitipu ujuk ane ketitipu ujuk kapi lambe ngaji lopot ketitipu ujuk adikir salah ketitipu ujuk lambe arampah atena ni keloros ke Allah subhanahu wa ta'ala bener mbak gula ngocak jong reng lambe je keng karena Allah setia je keng karena oleh mun setia maka tak pati Allah sepenting oleh jong ni kada bunak mbagu lagi ada pikir gigi ongguan onggu pon abadi boleh ada boleh kau leben sampian ketika andi anak oning ngaji Al-Quran kau leben panjenengan ketika andi anak penter ilmu agama kuleben sampian tak usah sete teh odi kuleben sampian mun anak iki di ngaji bunga tak bunga sampian dengi compok tak nuruk ngaji kan anak ngaji masjid وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Menengah ni kepahitannya aki bimbah siapa je cong mungkin apa ki sebini darusan pada bining a'udzu billahi minasyaitonir rajim makirat perat mun ngaji na pas sebeni karo lanceng magi balak ke atanya siapa je nak anang Kak Sumarwi aduh selalaratin bah suara na nyaman ngaji Quran sing di ngaki je ke buluna kolek jangan baca ke bulu nak kolek kompo ya pah nyampit kakela tua ba mun nemoreng binik ngaci nyaman je ke bulu nak kolek mun dengo dan dia beni karo bulu na je ke bulu nak kolek wah tepak kering apa kaki jepi
Kayak mun tepak ke anak saya tak untung, pah ngaji, pas tak tahu sampian compong, tepeg tak tepeg. Andi anak pemunduk ke Sidogiri tak pernah, pemunduk ke Sidoarjo mulai, pah ngele ke Sido muncul lah kau beca. Apa nih pengaji situ ngalak lagu Yaman, situ ngalak lagu Syria, lagu Mekah, pah ngalak lagu luar negeri kia, lagu apa? Lagu Cenah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aja lagu Cenah bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kesinan lebat nyampit hayat. Jaringan lagu bener-bener lagu na Quran ngaji nak ipal-pal. Falam mastai tai asu. Harak din ko. Sembian makin ngecompong tepek kebi. Kita set odi ngaji padahal keng mun ketika adin teu kuleben sampean tepeke engki na bangki pramila dari kadin toh lebih kuleben sampean seyar bingkengan ketika set tade pole kereman kenceren dari nak foto nggih bunga nareng sepo mun kauleben sampean ketika set anak pahten gantena gerumbung Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Situ ngadateng tak sempat lekuk Quran maca saya apal Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Situ ngadateng boleh nalken kopeng la ilaha illallah bunga tak bunga mun sampean saya benih ilmu kopur etunya ring sepo saya keng mun anak ngerti ilmu agama anak pinter mos Al-Quran erbu ring sepo takut bi setan ekibah takut ketika nyabah etebu aburug bencabut iman ring sepo tak kira selamat ben tak kira terus swarga. Pramila dari kak dinto benih perkara gempang benih urusan biasa urusan raja kak dinto pak keng kuleben sampean terus kadang mangken nang tenang sepenting lay pengaji tokang tak tokang ila pacang punten benih karo langker benih karo madrasah depak kacompok kuleben sampean andi kewajiban mantau nak foto takok nak foto kuleben sampean tak uning ngaji karena mangkin kein mainan cek benyang bener dabuna kayak ali gila dalam sambutannya cek sampai mereka mau ripah ngaji ke elektronik lambak kuleben sampean aman anapa TV tak ada lambak teh mungkin apa mungkin lambak mungkin pada TV karo hitam putih aja saya andi karo kelebun aja saya petik anak kena bu rebon tak itu bu haram tak yodi lambak mungkin tanggi TV na karo hitam putih muntra berenang mungkin beri kaca biru pan kaca na pasangi dalam makai gigi na biru kapi petik TV na setengah jam kemberapa kero tak kuat bu gina tangki selamat ning lambak ni keadain mainan ada HP ada napa mungkin ya Allah lambak napain mainan mun pukempuk en main tak karo daun gedang lambak ibu wang daun apa panah sek panik kenan iba ke genteng ibri abu ibri aing jakro jagen pesena daun ribang wal jualan mun koning 5.000 mun biru 1.000 laki bude berang masjid apa long pada laki apain main nah abu itongko pan sekot nung gunungan pahikem icok konjong tak karoni kelambe keng selamat Gus bagus bi mangkin kuleben sampean tang neraja TV 24 jam non stop lain sinyamah gadget nih kan nih kamu kini bisa ngirim kotang bu muntah kelero make esena noro engki mangkana kuleben sampean ring sepo saya ngate mun tak bisa mantau nak foto tigal jam lagi ketika dintoh anapa kuleben sampean belum tentu bisa hati-hati anak tukang ngaji tapi kuleben sampean marosak nak foto keleben elektronik mangkana tuaki nak foto kuleben sampean menterbi Allah subhanahu wa ta'ala peselamatah amin Allahumma karena ni kesepakal iarab kuleben sampean ketika kuleben sampean sete mun nak foto ni kasai nang tenang ilmu kopur mangkana mereng kuasa pola mbak saya ngak cong mun malam Jumat cak kami etrep teben benga sepona mole arab pamik senikah ngak karing sepo mun anak ni ngerti ilmu agama saya ngak cong mun malam Jumat mun beda tamoy tuli pa keluar aing pala aing seleko eman maki se ening beki ya kok cak gelak seleko aja kopi bi se ening riya re mun seleko tada maki se ening minum
Orang kita pucuk seleko. Orang ngapi datu, orang pujuk toju dia cambi ngocak pada ban sepeda jalan buk. Perlu bensin dari ya. Mau narikan sepeda parkir aja. Pas saya parkir kenal pedang ngokos tak buambu begitu. Enten terus lagi. Mantar bi Allah kula ben sampean tolong nah kelaban Al-Qur'an yaumal qiyamah sepenting kula ben sampean mangken usahaaki paoning pangaji Al-Qur'an. Dibeli boleh. Nanti kalau sudah di alam mahsyar di yaumal qiyamah sebisa aparing syafaat pertolongan ni pertama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantar kula ben sampean ikib amin. Senomor 2 saya bisa nolongin Al-Qur'an. Senomor 3 pas saya bisa nolongin guru kula ben sampean. Orang-orang soleh ni bisa nolongin. Mangkana kiai ni ketika masuk aswarga bi malaikat yang be kiai pola kasokan bede santri saiki be. Cepon kiai banyak santri kula cepon. Ketinapa? Cepon malaikat hatta walau kanu adadatan nujum. Maka pada ben bintongan langit, ben bintang seelangi kor sampean kasokan kibe. Dadi mun kiai kasokan ngi beku leku selamat teh. Mun karo ngakoh santri ke husnan maka kula bisa ngakoh. Kula santri ke husnan. Pertanyaan nah beung kiai ke husnan ni ka ngakoh santri ke sampean ben ka kula. Paham iki? Mangkana kula ben sampean nikah ka guru sambungan nikah jak sampai pege. Terkadang orang ke kiai nikah saya guru karo mun kajebe. Ajual sati teko tak paju matur kiai nyuun barokah kiai. Ajuan sati tak tak paju ibri yang kubi kai ibri barokah dapat kepencer pah paju mulai haram tak aja biskiah kepok yarek lancor di ban kiai pah nyeleyot ke bunda aja mi nyempang kake todus polan tempon tak ku pese teti kiai yang ku sepesian bi sambian kiai aja ada sepesian teh kebayi nampak cak dengan diri kebeli tak peratu apa kipok. Iya mangkan aja bis ke kiai ba amplop beri sampean. Jadi kan kerupuk nakin majar pah barokah minta gratis. Pah tenang kiai telepon telepon gemeta ajar ngaji teu gambit. Ya aja bis kiai ini tak perlu tunya da sampean. Keng sebagai bukti sampean ni takdiman wa takriman de kiai. Napa sih bisa pada ngaki. Salah satunya pese ungguan. Jaga sambungan ke kiai insyaallah kula ben sampean bingkengan bekal selamat amin Allahumma. Syekhona Khalil Bangkalan nih, pon. Andi santre. Santre nani kalau teman ngaji. Napa saya kelaku? Tukang melik sandal. Napa saya kelaku? Tukang ngumbar aso pene kiai. Napa saya kelaku? Mun kon pakon kiai tuli berangkat, situng bek to santren ini keseteh depa umur. Eki beh iya di gibi Syekhona Khalil ka kuburan la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Song osong orang mate, song osong orang mate, song osong orang mate puntu labun sepote. Mayit santrene ka esaba kelum kopur etopwe kalaben tanah bi Syekhona Khalil mau sakitalken. Saya nggak cong kaki cek tangko cek ngecit cek tengrecet deki bekal beda makhluk Allah dua saya nyama malaikat benakeron bekal atanya angka kake jawab kelaban lesan sefaseh mau ditanya aki marrabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka Muhammadun nabi ebelai kapi bi Syekhona Khalil mari ebelai Syekhona Khalil kubur katelem depak katelem Syekhona Khalil ko pah akleun ngelakak cang nak kena santri koh cek pun bahasa alus kasokan sangat aku lek Syekhona Khalil santri ni keton kapi tak biasa na Syekhona Khalil datang dari kuburan pahagele citung santri matur kiai bede penapa keran ajunan kasokan sangat takut santri selain deki andi perasaan su udon de panjenengan coba penyangka bede penapa keran paha cerita Syekhona Khalil engkau minta agele kana engkau jeki puru datang dari kuburan mulai jalan ternyata hijab bi Allah lengaleng antara alam barzakh dan alam dunya bi Allah yangka sampai tangkopeng rengeding dek kesuaran tang santeh se preksani ilmu kubur bi malaikat mungkar nakir datang dua malaikat senyama mungkar nakir pahatanya ke tang santeh ya fulan marrabbuka siapa pangeran nakake wah nang tendang nyempit malaikat kula haram benih keng tak ngargai benih keng tak aja ke pertanyaan sampean kula ni kereng pudu malaikat tak tahu billahi keng tak tahu ongku malaikat le aja Syekhona Khalil bahagila
Pahiram puki malaikat. Dia bayi malaikat dia bayi. Are. Mun kak kelakar tahu aja pernah apa aja. Kakin terkatang guru ibu Bangkalan. Kasih kona kholil ya. Entar kata lu mah. Saya kona kholil eronya tul keluar di kuburan buk. Ero aja bis kasih kona kholil bi semate aja. Sampean aja bis ke guru gula. Lepas tanya aki kasih kona kholil bi sampean. Nika tahu kang jawab pernah ko. Le deki napa jawab pernah saya kona kholil. Kayak jawaban gula kayak ko. Malaikat mungkar pah kotok ke malaikat nakir. Tina aki boy je. Arami tina agi na. Aba muntar ka saya kona kholil long ku apa na boleh karo lema maki saya ibu jawab kapi deki ko. Pah tina aki buk. Tina aki tapi malaikat teh torot teh. Margana akat teng di saya kona kholil. Padahal saya kona kholil ki odi. Nih benih karo cerita teh. Benih karo lisan kalesan. Benih karo kopeng ke kopeng. Dalam kitab Is'adur Rafiq ala Syarh Sulamit Taufiq di juz awal bab al-iman ala su'ali munkarin wa nakir beda cerita sepersis kelaban kejadian Kak Dintoh al-imam Abi Yazid al-Bustami andi santre nani ketika tanya aki marrabbuka siapa pangeran kakek ana khadimu Abi Yazid engkau kabulan Abi Yazid nabi kakek siapa kula kabulan Abi Yazid imam kakek siapa jak mentak sampean malaikat kula nika kabulan Abi Yazid malaikat cepon pahitoro di tina aki siapa lah jeneng tak beres jek akat tengkaring selamat mangkana sampean ku leku banyak jawaban buk marrabbuka sampean tanya ki marrabbuka siapa pangeran sampean kula santrena ke husnan insyaallah percat sampean teh arapa mi tak manti benih ke husnan na sekelero kula ben sampean ke guru tak sambung kula ben sampean mun kiai beda yade semar ketek peler tegalet tu keng pan beda yereng ke husnan pahirasani ngki napa ngki cangki syair tak le mulai dari kardu arasanan tak bu ambu tak mile tatang ke tak mile kuru nikatan dena orang sepudu la ilaha illallah Allah La ilaha illallah Muhammadur Ontong ongku seandi potra bisa pengetahuan agama ben malam Jumat ben malam Selasa dekat kuburan Yasinah ibaca la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetih nikah kejadian Syekhuna Khalil santre lamate akat teng ka guru na ke odi selamat mereka akat teng ke kiai sampian Qur'ate asam pungku ka guru para alumni asam pungku ke kiai akat teng budian bekal selamat kula ben sampian amin Allahumma keng mun karo ya ada ngengki keng kapan kaireng mbok ya pemekeng kok bunda iku tak pada tokang le nih percat kulo sering ngebela eman keaman santre ka guru alumni ben kiai nih kepada ben todi ben soloko pernah santre alumni todi kiai soloko ben patah cimi titi todi sampian patera itu titi todi keng mun soloko pantak yang kuy haram todi ini paling ngepol karo gende porna tak gede ngedok deh jelas engki keng mun sampian maki tak tajem todi ing tak edi mun parlo karat tak temani gengseh keng soloko pernah yang kuy kening songkel ki bekemekasan deh jelas tak usah banyak ilmu nak tak usah benter ilmu didik sekone iya lagi keng ke kiai asambung kiai itu aki kiai iyen tarikh kiai sande ke kiai tak pege aja ge tata krama nih sembian manti reng lambe dak mah ilmu didik reng lambe kula andi pujuk kula ni kenyaman dan nyai Asia keng cuman ka guru ni keluar biasa apa jeng ni tak tahu teh cek mana bejeng karo Allahu akbar odi bi Allah mate bi Allah odi bi Allah mate bi Allah odi bi Allah mate bi Allah odi bi Allah sami Allahu liman hamida odi bi Allah mate bi Allah assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah dikirna apa
Cekung saya kebai dikiran cekung sakesah bi kombian saya akung saya kobesah bi tibian cekung sakesah. Keng wali jebuk wali mun jalan ngiba kelontong na nyior mun copa pan mari amin nah ibedai arapa mun keker katana kene ngedek bi oreng senedek je so kono beure hebat tak hebat. Nyaman nyai Asia compok makin nyama Asia tal-talan pada ebo enten pada tani ngedek ya bi mun nyedek Senin kapan Kemis bi ra'a keng beni coba ana good morning good margut metuning koning lain apa-apa sambungan ben guru mangken nih Raden Rahmatullah Sunan Ampel andi dua santri ini ke wali kapi apa mi wali kapi kakuru luar biasa ada yang namanya Mbah Soleh nikah bi Allah ya keramat napa keramat tah bisa odik libadian sampean mun kampel masuk di beurek maka sabeurek ki sampean mun ke beurek nih yang pel masjid beurek sampean mun ke puju ampel ke lauk pah ke beurek pah baru entar ke deje kantene makam Sunan Ampel Mbah Soleh ini ke kupurna beda emur deje masjid dadi ke beurek pah ke deje makanya mun sampean rombongan ke ampel ku udaku mun kancan ke pintar ke lauk sampean apesa mencecer pah ke deje ki kanten insyaallah mulene cecer sampean. Haji yang muni boleh bahila kelak kaki buk mau tempat kering apa di nak deh maksudnya lasai dan nak ribuk kelubuk ya mentero tak cecer aja kapi bangko saya unjuk rasa lalauku apa siapa kotak deh mana kin pele telur ada kile kan tadi kepada kuburan ki embor dejana masjid nikah kuburan nikah korong ben pager kuburan nikah sangat teti waliullah anapa takdim maka Sunan Ampel luar biasa Mbah Soleh ini tugas sekaro situ cong kaki tugas aja ke masjid ya kiai benar tak keluar masjid beda kotor sapu tak ada kotor sekali seteh oleh 5 tahun masjid kotor searih tidak sapuan saking takdim dari guru ku tak jaga di kuburan sapuan saya mati oleh 5 tahun teh menyulele macam 5 tahun masjid bulan kotor bi kulam ba ero jaga ero bersih jaga di kuburan bu sudah nampil ngejit man anta ana Muhammad Soleh la Soleh tufa la wallah ana Muhammad Soleh bahasa ampil je bu apa artinya tak tahu sepenting apal siapa kakek Soleh besoleh jak mati dia punten kula Soleh kiai etek ku kubur nak kare labu da purugang Soleh odik boleh bu odik 2 tahun seteh boleh odik boleh seteh boleh odik boleh seteh boleh sampai sangang kali mangkana kuburan sangat pager situng kubur naring ke seorang tak heran gula Mbah Soleh nikah tak di maka Sunan Ampel luar biasa Sunan Ampel ni ke waliullah termasuk wali sangat tetibak semua patut mun Mbah Soleh nikah patek ke bayin mainan Soleh desok sapa ora ana kak le mati malam Selasa lem Kemis pahamain kaplek je entare kak apa je ya tak habis sampean bah bola aduh kaki tadi bujuk leh kok tak nambah bujuk lah bujuk saya berabad di tau re engki apa je ya bun berak laung masjid tampil dia beda makamnya mana bason haji buk seanya mababolong aramiknya mababolong tak di maka guru luar biasa Bah Soleh bah Ampel senyama bason haji cong yang peloreng seti banyak bagus banyak aube masjidnya perajaan paropu perajaan engkau teropai imam najiah loros dak ke Baitullah reng Ampel seti banyak aube lambak saya ngerap sape alhamdulillah setia karonya bunga jam jangan lejan kene fi lambak saya nyabung setia karo ngendok dere lambak saya ngendok setia karo kedugan tak masjid Jepara Jepungkar bagenteng engkau tero ada di masjid Ampel loros dak ke Baitullah tak kira pikiran langsung mangkat teh langsung ngalak kreweng cangreng Mekas dan reng watuana kreweng ini ke Kebingkar sabu sana cobik Kebingkar sabu sana kelemuk Kebingkar sabu sana genteng Kebingkar makai polong tak tabing mendapat gelatokar cangreng je benyaman kreweng pantar ke paimaman pahigaris paimaman seret kalaban idina Allah dari garis ni ke orang atau waf Mekah langsung pada mangkana pahin may babolong bani bolong tengah na bani kuntilanak dia pulang dari Ampel ke Mekah padang apa-apa saking tak di Mekah guru langsung isoro padahal cek gula kan cek atanya padang ada remah ke Mekah kiai ku tak banyak pertanyaan tangji cuma nonton enggak ke Bani Israel banyak keluatannya tak tanya langsung mangkat pahi garis padang
Mangkana kula lambek ki kene tahun sangat-sangat banyak langker ni kepaimaman ibun ber ngi palobeng tangki. Bade selubang bunter bade selubang kotak. Ni kan dah lobengah mbah son haji sebeda yampel. Orang salah sangka lobeng ipaimaman yang ku kenang napa copaan. Kapan apa aja ngapah yo tiaki. Rabbi ja'alni muqimas shalah khukcuh. Kapan mereka coba apa nyampi di belakang negeri kerembung je siapa kena itu. Waktu pak kematuan dengan gajah me coba ibi. Ya cang matuan apa pantekai nak kana je kok. Aman tu santri pah coba iki reje. Lamba aman tu bajingan lebur ban malam oleh aja me kok. Pangkana abadi ke guru teh. Buk sengak. Ki motor ane ke gula. Ilmu mentro barokah, Quran mentro cekah ke guru tengate. Benih keng tak tahu ngaji, keng ambus yang ngaji. Arami tak manfaat ke guru ambus, ke guru tidak hubungan. Mangkana tore kula ben sampean jaga hak-hak ke santri ke kiai. Insyaallah kula ben sampean ilmu bagi sakuni bisa manfaat. Tokang ngaji Quran maloloh keng mun ke kiai asampung oleh barokah insyaallah bisa ngaji tok sehingga Quran bisa nolongi kula ben sampean hari kiamat. Amin. Allahumma mantar kula ben sampean etolong nasarang Al-Quran amin. Mantar kula ban sampean etolong nasareng Gusti Kanjeng Nabi amin. Mantar kula ban sampean etolong nasareng guru amin. Allahumma sekak dinten bisa ya toraki karena kula ki ngelia ka pakong ha. Orang kicang bisa ngunceng boleh teh. Ke Gus Dur ki bade ki tukang nguncengan nih. Sareng kurutan kula ki Lutfandi pada tukang ngunceng dua nih. Nah, laji la temu jia. Kila bah ambek iku. Lepas terus semalam ngenep kula kok ambek iki. Hah? Kula mangken polan ngalia dek ka pakong acara irje deki kol sangat kutu depa dek ka disa. Iki nyon sapora. Bencukan kula nyon sapora kesalahan jadwal aslina kula yonceng ni ke malam mah. Keng den kula saya nulis tekleros tepak ke malam minggu. Tete nyon sapora dek Husnan, dek ke Kiai Lutfandi, dek ka Kiai Gusdur teklero. Keng alhamdulillah. Justru malam masih ocen kula ketika api datuh malam ocen panungkeun sampai mare. Bi Allah keng ipasampurna ai pada kelero kamangken pah mangken tepak ke seta ucen cek saking ngamalem aja dong isa pah ucen nih katu malem ki mun kadung pecel sanik kesampian ki engki mana bi bade salah bade kelero kelopotan omber dari kebuduan ben keendengan ten kuda nyon sapora teh ki bade cak-cak ten kulis mungkin agak menyinggung buk tekok bade cak-cak ten kulis menyinggung saporana lakar sengaja singgung bi kula tak mantoman engki mantar tetilan-tilan kebagusan nyon sapora terutama ada para kiai situ aja kesalahan umbar dari keburuan ben keindengan mana bener-bener asli fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.